Kinong alam kasur Paidbah kebri hunyo trap hak simpale jong katayo kilalit ban Iakynduh sayu MP ke Rajya Sabha na kejela Meghalaya u Dr. WR Kharlukhi. Ubolong ru Presiden ke National People's Party Meghalaya ban shimkhia hak ban yakran lem bat ke sorkar pedeng ban penurlong ki jeng dawa ki bah kamat jong Paidbah kejela. Kini kinong alam kasur Paidbah kebri hunyo trap apo ke jeng alam chairman uba Rastingwell Thaba. Badu Secretary uba Agent Star Kurkalang. Kila IT ke dorkas u Dr. WR Kharlukhi rengkat bad ikinong yalam ka National People's Party. Ban pensengo bad kentu ikine keseng kabe trelang hak sorkar NDA bakan chimkia ban penurlong ya kejeng dawa pentrekam ya ke ILP. Ban penrong ya ke ketian khasi hak 8 schedule jong kariti sensyari bad ban penbej upur usam hapreng kejela Assam bad Meghalaya. U Dr. WR Kharlukhi uloong mamau rengkat bad ki MP Shikal Lok Sabha na kejela kata uba Vincent H. Pala na keseng Kongres bad ka Agatha K. Sangma kle trelang na kebentaki mat jong kejela bad kawe kesur ken bot dia na kesorkar pedeng ha kabedai bad kini kijing dawa. Uloong ba bakong santam kadai bandon kejing terli kenang ba anla ban penurlong ya kejing dawa jong Jaidbynriew. Une unong yalam ke NPP uloong ba kesur Paidbah kebri nyu trap kadai ban lumlang ya brok keseng sang pertai bad ki kenhuan bad keseng bhalang kejela ban Iakynduh lang bad etai sani na kebenta ban penmi ikawi kesur ban penurlong ya kathong jong Jaidbynriew. Kesur jong kejalan khaliahi kanwan baik dak wei kesur hapa mi khalia kalong ba nginyo ya ka LP bat ka keten kasi jungi kanrung hapo ki schedule bat uput usam hapo ka jalak jungi kadai ban long ba songsok songsan bat kanlong ba baik ke berhenti kat kembalamang no beningkong bat ki pateng jungi ru kanlong ba songsok songsan kata kadai ka ba ngisngo yo man siam hatu kata leng ba ka jingi plu jemut bat ka meeting bat singi bat dainar ni bat leng ba ka ni hiru ka jingi keren pada singi ngisyo mensim bat nginang yaitrei ban himilenti ba kiwei parude ki kenhon ki baper kemdai bendon kono no jingi sngo kemdai bendon kono jingi pher brat chadi ne jingi sngo jingi pher baro bat ai bangani ka thong ka isu jong Jaidbynriew kanwan hakmat marba lara kum ke Jaidbynriew ngemitali mtakati lanu pat ngin yatali kata kadai ka bang hak ban bo yang jigli wei pa wei no susno wei pa wei kono kso jong bri nyotra lada haying lada halangkha lada hacingtrai lada hagdon ha pengidon yo kapor simren ngil puson namda kecik di jong Jaidbynriew pat hang ta kathong kamangi angnut kan sawan sasi senpat bat ni kersan hi kat bengila ban wanra ya ka kemono ka ketin khasi haga ichidul kata gade ka banga sekular hi man kapor gade ka gol ka jonga kum MP ngan wanra hagi forum ki ba ayu dai ka bang sultanat mane bangi kendo iki kelong hakta ke jingi pleu jimut ngilap kilat kilenti ki ba menta nginum pat ong e phikum no handa ngilap kilat kilenti ki ba ngila ban le na menta ke Jaidbynriew ko jongi la ngi yetli ni menta ni don Delhi ni trailang ma palau de kongres ngade NPP ni trailang ka akatha kan don rangkat ban ngi kum lai MP ni le de ka we ga sur na menta ke riba ke Jaidbynriew jongi ngin klet ye kata ka politics ko jongi ni le de ka we ga sur sanu sanu bengi le ni le rangkat